Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi bamugisha group time nakanya rero ngo twiganirire ku makuru y'imikino tubaha ikaze aho muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu kandi twifatanya n'abari mu bice biri muri Guma mu rugo rero nakanya keza ngo twiganirire ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu mikino n'amakuru rero turi bwibande hano mu Rwanda aho umuyobozi wa Rayon Sport ubu ngubu ari mu ruzinduko rw'iminsi itandatu mu gihugu cya Maroc naho Haruna Niyonzima uherutse gusezera mu ikipe ya Young Africans bivuga yuko ashobora no kwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport yavuze rero umuntu yumva ku giti cye yasigira nimero ye rero ni nimero 8 turaza kunyarukira mu matransferi agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu Rwanda mu ikipe nka AS Kigali ikipe nka Rayon Sport n'izindi zigiye zitandukanye turaza kandi kunyarukira ku mugabane wa Afrika aho rero ikipe ya Arahiri ikomeje kuba ubukombe ni ikipe rero yaciye agahigo ko kuba imaze gutwara ibikombe bigeze ku 10 by'amakipe yabaye aya mbere iwayo ni CAF Champions League ni nyuma yuko rero muri no weekend yagize gutya igatsinda ikipe ya Kaizer Chiefs ibitego 3-0 n'andi makuru rero atandukanye agenda acaracara turayabagezaho nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye nta munoza Calixte ni mukanya gato rero tukaza turambura aya makuru tuyasesengura tuyabagezaho yose uko yakabaye. Rayon Sport yacu urya nubuko ikipe y'abanyarwanda urya nubuko turabakunzi bayo urya nubuko mu bihe bino mu byiza urya nubuko ngo ayimama ndaraye ayimama ndaraye. Yes, tudatinze rero reka tugaruke aya makuru tuyarambura. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitwara neza cyane ibintu bikomeje kuba uburyohe n'umunyenga mu ikipe ya Rayon Sport ni nyuma y'igihe kinini rero isohokamo amakuru atari meza gusa ariko kugeza ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ifite inkuru nziza zitandukanye igenda igeza ku bakunzi bayo nkuko ari byo duhora tuyifuriza. Ikipe ya Rayon Sport rero ubu umuyobozi wayo akaba ari Uwayezu Jean Fidel uyu rero ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cya Maroc ni mu ruzinduko rero rw'iminsi itandatu aho yasuye ikipe ya Raja Casablanca aho rero bivugwa yuko agomba no gusinya amasezerano agiye atandukanye hagati y'izi mpande zombi. Uwayezu Jean Fidel yavuye mu Rwanda ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize akaba rero yarageze muri Maroc ku munsi w'ejo hashize no kuvuga ku cyumweru tariki ya 18 Nyakanga 2021 byitezwe rero ko aza gusinya amasezerano kuri uyu munsi ku isaha ya saa 7 aho rero ari businye amasezerano n'ikipe ya Raja Casablanca ku munsi w'ejo rero iyi kipe ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yavuze yuko yakiriye umuyobozi wa Rayon Sport uri mu ruzinduko rw'iminsi itandatu mu gihugu cya Maroc by'umwihariko mu mujyi wa Casablanca rero ni mu mujyi wa Casablanca aho biteganyijwe yuko ari bushyire amasezerano hagati y'impande zombi rero Rayon Sport ahagarariye ndetse n'ikipe ya Raja Casablanca n'amasezerano rero ajyanye no guteza imbere umupira w'amaguru ndetse uyu muyobozi wa Rayon Sport bakomeje bavuga yuko azanasura Federation y'umupira w'amaguru hariya muri Maroc. Gahunda rero umuyobozi wa Rayon Sport afite iteye umuyobozi wa Rayon Sport azasura ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Mohamed wa gatandatu Football Academy riherereye rero hariya muri Maroc ndetse azanasura ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc Iraba. Amakuru rero twamaze gutohoza agiye atandukanye ni bimwe mu bizaba bikubiye muri aya masezerano. Aya masezerano rero azaba akubiyemo iki? Azaba akubiyemo ibijyanye no guhererekanya ubumenyi mu bijyanye n'umupira w'amaguru ni ukuvuga hazajya habaho amahugurwa ku bayobozi ndetse n'abatoza b'amakipe. Bimwe rero bindi bizaba biri muri aya masezerano nuko abatoza bazajya bajya guhugurwa hariya bagahugurwa rero ku bufatanye n'ikipe ya Raja Casablanca ni ukuvuga abatoza ndetse n'abayobozi
bazajya baturuka mu ikipe ya Rayon Sport. Hari kandi guteza imbere impano, ibi rero bigendanye n'amarerero agiye atandukanye. Rero ikipe ya Rayon Sport ikazagirana ubufatanye n'irerero rya Mohamed wa gatandatu. Rero ikipe zombi zikaba zishobora guhererekanya impano z'abakiri bato, ni ukuvuga Rayon Sport ishobora kubona abana bagiye bafite impano ikaba yabohereza hariya mu gihugu cya Maroc bakagenda kuhakorera imyitozo ndetse bakaba banaharererwa mu rwego rwo kugira rero bazamure impano yabo. Hari kandi guhererekanya abakinnyi ku buryo umukinnyi ashobora kwitwara neza muri Rayon Sport akaba yagira gutya akerekeza mu ikipe ya Raja Casablanca, ndetse kandi n'umukinnyi ashobora kuba yagira gutya akaba yakerekeza mu ikipe ya Rayon Sport avuye muri Raja Casablanca. Rero ikipe zikaba zishobora kugirana amasezerano yo kujya zihererekanya abakinnyi. Bivugwa yuko ku ikubitiro umuyobozi wa Rayon Sport ashobora kugira gutya agahita amanukana ibikura nkota bibiri rwose by'Abarabu, bikaba byakigaragaza mu ikipe ya Rayon Sport umwaka utaha hatagize igihinduka. Ikindi kandi gikubiye muri aya masezerano ni ukuvuga yuko ikipe ya Rayon Sport ishobora kuzajya ikorera pre-season hariya mu gihugu cya Maroc ndetse ibifashijwemo n'ikipe ya Raja Casablanca, ndetse kandi bitabuje yuko n'ikipe ya Raja Casablanca ishobora kugira gutya ikaza gukorera pre-season hano mu Rwanda. Bivuze yuko rero aya makipe rero mu marushanwa bashobora kujya gutya bagategura amarushanwa azajya abanziriza shampiyona ku mpande zombi. Ibi rero ni bimwe mu bikubiye muri aya masezerano, bidakuye yuko hari ibindi bizaba bishobora kuba byakubirwa muri aya masezerano, cyane cyane harimo imishinga ishobora kubyara inyungu ku mpande zombi, imishinga rero ishobora gutanga agafaranga, aho ikipe ya Raja ishobora kugira gutya igatera inkunga imishinga imwe n'imwe ya Rayon Sport, aho bivugwa yuko ishobora kuzajya ishyiramo nka 30% bitewe rero n'umushinga Rayon Sport igiye ifite. Rero ni projet ndende, ni projet nziza cyane ubuyobozi bwa Rayon Sport bukomeje kugenda bukora ibintu byiza cyane. Reka dukomeze dutegereze ibizava muri uru ruzinduko. Biramutse bikunze rero byaba ari ibintu byafasha Rayon Sport by'igihe kirekire, cyane cyane yuko hariya muri Maroc biba ari ibintu bikomeye cyane. Hari amakipe agiye akomeye azi icyo gukora, ni igihugu giteye imbere, rero ni igihugu gikora ku mugabane w'i Burayi, aho rwose direct gikora kuri Espagne, ku buryo n'umukinnyi ashobora kugira gutya akigaragaza byaba byoroshye yuko yahita yerekeza ku mugabane w'i Burayi. Reka rero dukomeze dutegereze ibizava muri aya masezerano. Biramutse bikunze byaba ari ibintu byiza cyane ndetse byagenda bishyira iherezo ku bibazo bimwe na bimwe bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Tutarava mu ikipe ya Rayon Sport kandi iyi kipe ishobora kugira gutya muri iki cyumweru ndetse igafata n'umwanya uhagije, cyane cyane yuko imirimo yagabanyutse, abantu benshi bari muri guma mu rugo, ikagenda ikora amadiro agiye atandukanye, aho rero ishobora kugura abakinnyi batandukanye kandi bakomeye. Ku isonga hari umukinnyi ukomeye cyane wanyuze muri Rayon Sport, uyu rero akaba ari rutahizamu, akaba ari Musa Kamara. Rutahizamu rero ukomeye cyane, nta mureyo umushidikanyaho. Ni nyuma yuko rero bashatse kumusinyisha mu minsi ishize ariko ntibikunde, bivuze yuko rero cyaba cyarabaye ikibazo cya mikoro, ariko ubu ngubu ku bufatanye n'abantu bakaze cyane muri Rayon Sport, abantu bagiye bayicamo bayiyoboye, ku ikubitiro hariho Muhirwa Prosper, akaba rero ari mu biganiro na Kamara. Byitezwe yuko ashobora kugira gutya agasesekara i Kigali kuri uyu wa gatatu, aho rero yabaje kugira gutya agasinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, akajya ayiha serivisi yo kuyishakira ibitego bigiye bitandukanye. Reka dutegereze. Undi muntu uvugwa rero ninde? Undi muntu uvugwa ni umugabo nawe waciye muri Rayon Sport ukina muri ba myugariro ku ruhande. Uyu rero akaba yabarizwaga muri Musanze, yitwa Nyandwi Sadamu. Muramuzi cyane mu ikipe ya Rayon Sport mbere yuko yerekeza mu ikipe ya Musanze. Nyandwi Sadamu rero bikaba bivuga yuko ibiganiro bigeze kure ndetse ashobora kugira gutya agahita asinyira ikipe ya Rayon Sport, dore ko arangije amasezerano mu ikipe ya Musanze. Ntago twakibagirwa kandi umukinnyi witwa Niyonzima Haruna,
nawe bivugwa yuko ikipe ya Rayon Sport yafashe miliyoni 10 ikazishyira ku meza, akavuga ati uyu mukinnyi nayemera rwose ku myaka igeze kuri 2 arahita agira gutya asinye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ikomeje gukora amadiro meza cyane, ariko burya ngo nta byera ngo de rero ikipe ya Rayon Sport yagize gutya bakaba bagiye kuyirya gapapu ikomeye cyane. Murabizi hano mu Rwanda ikijyanye na gapapu ni ibintu biba byitezwe cyane. Ni nyuma yuko rero iyi kipe igize gutya ikaganira n'umukinnyi bita Mohamed Nshimiyimana, bakaganira ndetse bakumvikana ndetse bakanemeranywa yuko kuri uyu munsi ku isaha ya 4 uyu musore agomba kugira gutya akaza agasinyira iyi kipe ya Rayon Sport, aho yamuhaga miliyoni 8. Ikipe rero ya AS Kigali yahise itezamo iraza iravuga iti miliyoni 10 ngizi hano ku meza, gira gutya rero udusinyire amasezerano. Uyu musore rero nawe atabitinzeho cyane yahise yaka pass rero n'uruhushya rwo kuba yava mu rugo maze akajya gusinyira ikipe ya AS Kigali, aho rero biteganyijwe yuko iyi kipe ishobora guhita imuha miliyoni zigeze ku 10 rero kugira ngo ayisinyemo amasezerano y'imyaka igeze kuri 2. Abafana ba Rayon Sport rero bari biteze kubona Mohamed Nshimiyimana mu ikipe yabo, ndetse n'abantu bari bamaze kuvuga bati umusore yarasinye byararangiye rwose bakure y'amaso. Reka rero aya makuru yacu tuyakomereze hano mu Rwanda, aho ikipe ya AS Kigali yagize gutya ikegera ikipe ya APR FC. Ni ikipe rero y'ingabo z'igihugu rero AS Kigali, ikipe y'abanyamugi rero irabegera irababwira iti ntago twabasha kugura umukinnyi iwanyu rwose, ntago twamwigondera, ariko rero mwagira gutya rwose mukadutiza abakinnyi banyu bagiye batandukanye mudateganya gukoresha. Ikipe ya APR FC rero nayo igira gutya ibiha umugisha, iravuga iti nta mpamvu zo kugira gutya twicaze abasore tubaveteze kandi hari ubakeneye. Ni muri ubwo buryo rero ikipe ya AS Kigali ishobora guhita ibona abakinnyi nka Nshimiyimana Yusufu, rero akaba ari myugariro ndetse n'umuvandimwe wa Fitina Ombolenga. Uyu rero ashobora kwisanga mu ikipe ya AS Kigali nk'intizanyo. Undi kandi ni Gisre rero akaba nawe akina ku ruhande rw'ibumoso, ashobora kwisanga mu ikipe ya AS Kigali nk'intizanyo. Undi kandi tutarenza amaso ni Niyonzima. Undi kandi tutarenza amaso ni umusore witwa Nizeyimana Juma, ni umusore rero uherutse gusinya amasezerano mu ikipe ya APR FC. Rero APR FC ikaba ishobora kwita imutiza muri AS Kigali, ariko we akaba yasinya umwaka umwe nk'intizanyo muri AS Kigali, mu gihe bano basore bose twavuze haruguru bagomba gusinya imyaka igeze kuri 2 nk'intizanyo. Yitwa Butera Andrew, nawe ashobora gutizwa muri AS Kigali, ariko we ntibirasobanuka neza kuko hari andi makipe agiye atandukanye ashaka kumutira, ariko igihari nuko uyu musore agomba kuva mu ikipe ya APR FC ariko akagenda nk'intizanyo. Tudatinze rero mu matransferi agiye atandukanye, reka tugaruke ku mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Kugeza ubu rero akaba wavuga yuko nta kipe afite, ni nyuma yuko rero asezeweho mu cyubahiro n'ikipe ya Yanga. Kapiteni rero w'ikipe y'igihugu Amavubi rero akaba ari Haruna Niyonzima, yavuze umukinnyi yumva rero ushobora kuba yakambara nimero ye y'8. Yamaze imyaka nanone igeze ku 8 agira gutya, akaba yambaye mu ikipe ya Yanga. Mu mpera z'icyumweru gishize rero banasoza shampiyona nibwo uyu mukinnyi yasezeweho n'ikipe ya Yanga mu birori bikomeye cyane, mu marangamutima adasanzwe, haba kuri we, haba ku bakinnyi bagenzi be, ndetse no ku bafana ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Yanga. Rero akaba yarayisezeye ku mugaragaro nyuma y'imyaka 8 yakiniye iyi kipe, akaba rero yarambaraga nimero 8. Yabajijwe rero nyuma yuko rero asize iyi nimero, yabajijwe uwo abona wagira gutya akayifata. We rero yavuze yuko yifuza yuko bayiha umukinnyi witwa Zawad Moya. Rero akaba uyu musore yifuza yuko iyi nimero ari we wayisigarana. Yavuze ku giti cye ko yameza ko yatoranya umukinnyi azayisigira ari we Zawad. Ati
byaba ari ibintu byiza cyane. Ati nakifuje ko najyana nayo ariko ntago bishoboka, ahubwo nahitamo umukinnyi wayisigarana aramutse abikunze. Ati abakinnyi hano bose ndabakunda muri rusange, atariko Zawadi ni umukinnyi nkunda cyane, nkunda uburyo akinamo, aramutse rero abikunze akiyambarira iriya nimero 8 byangwa neza cyane. Ati kandi ndabizi ni umusore uyikwiye, rero akaba ari Haruna Niyonzima. Rero bivugwa yuko ashobora kugira gutya akaza hano mu Rwanda agasinya rero mu ikipe ya Rayon Sport, nk'uko tubitegereje ibiganiro bikirimbanije rero hagati ya Rayon Sport n'uyu musore. Reka rero aya makuru yacu tuyasoreze ku ikipe ya Arahiri. Ni ikipe rero ikomeje kwitwara neza n'ubukombe bw'igendera bwo muri Afurika. Ni ikipe ikomeje kwitwara neza cyane, ni ikipe y'igitinyiro abantu benshi batinya hariya cyane, haba muri Afurika ndetse na hariya muri Misiri. Ikipe rero ya Arahiri yatwaye Champions League yikurikiranya bwa kabiri, inaca agahigo ko kuba rero ariyo ifite Champions League nyinshi. Ikipe rero ikaba imaze icyo yatwaye muri no weekend ni icya 10, ni ku nshuro ya 10 rero imaze kugitwara. Murabyibuka rero ikipe ya Real Madrid igitwara bakise La Decima, rero niki rero cya Arahiri dushatse twakita La Decima. Ibi rero bikaba bihesha ikamba ryo kuba umwami wa ruhago nyafurika. Ni nyuma yuko rero itsinze ikipe ya Kaizer Chiefs ibitego yo muri Afurika y'Epfo, ibitego bigeze kuri 3-0. Ni mwijoro rero ryo kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe Mohamed wa gatanu muri Maroc habereye rero umukino wa CAF Champions League warangiye ikipe ya Arahiri rero yitwaye neza cyane. Ni ikipe ya hariya mu Misiri ikagira gutya igatsinda ikipe ya Kaizer Chiefs yari yabonye n'umutuku. Ni igice cya mbere rero cyarangiye amakipe yaguye miswi rwose yahanganye, ariko igice cya kabiri cyaje kitwereka ibindi. Ikipe rero nkuru yigaragaza ko ari nkuru cyane cyane ko Kaizer Chiefs ari ubwa mbere yarigeze ku mukino wa nyuma wa CAF Champions League. Ni ikipe rero ya Arahiri ikomeje kugira gutya ikaba ubukombe muri Afurika. Amakuru rero nakagaruka kuri Mugisha Group Time. Rero amakuru nakagaruka dukomeje kubifuriza ishya n'ihirwe aho muri hose, kandi tubifuriza impagarike n'ubugingo mugire ibihe byiza.